Sekukhona imibuzo-ke ebuzwa kuMacele. uMacele yena Nkosi yami wabuza yini ukuthi wayenzani unkosikazi lona omunye ngoba phela uMacele uthathe i-script sikankosikazi lo ongasekho uphila sona manje. And ngiyibona manje ukuthi hawu yini lelo obuhlekisa uMacele kanje. uMacele usedlala leya movie and uyidlala nje yena ukhululekile ngokuthi ubani ozongibuza ukuthini. Ziyakhala laphayana, azikho la engakhali khona, zikhala yonke indawo. Ayekho futhi uthi hawu mina kanjani kanjani. uMacele usesaselesa script saku-season 2 uThando Nesithembu episode 1 and 2 uphila sona njengamanje. Yikho ejabule kangaka ngoba noma ngithi ngiyayifuna le nto, ngifuna ukuyithola ukuthi yini le glow yamali yaMacele noMakhwela. Kanti uyabona-ke lo wangibuza ukuthi uMacele wayezothola ethini. Athini kamanye amakhosikazi ngoba nangu uMacele uyakwenza phambi kwabo. Sebelokhu bevika ngokuthi nje sikubone kwi-TV kodwa wenza lento le ayenza no-husband wakhe. Bye.